Puitling film star Stormy Daniels chuan Trump nena mi pat mei chiat na an hmandun lai chu anuna second som ko hun duam lo ber ti in a soi chuak. Puitling film star Stormy Daniels chuan interview ama chon trumin sang ni paruk kuma President Louis Donald Trump nena an hun hmandun soi chuakin Trump nen mi pat mei chiat na an hmandun lai soi langin ka hring nuna second som ko chunga hun duam lo ber ti in a soi ani. Trump lawyer lo ni to Michael Cohen nena Stormy Daniels chuan sang ni som pariat kuma mi tenga event le beng ver tak Trump nena anin kar thu chu chipchiar takin a soi lang ti hriat ani a. Donald Trump an president din mun a chela tanga Trump chan ve vela Puitling len chan thiam Stormy Daniels nen anin kar thu chu alo dar chiam maya boruak ti jang khainan le thuruk adar zawzel lo nan lawyer Cohen chuan Stormy ka hubbe nan dollar nuai kha sing thum lai maya pe ti hriat ani a. Donald Trump chuan Stormy nen anin kara eng thil ma tla zepa om lo ti in an pahni in kar thu chu a haidera wang le aka hup nan a team ten sum an pe ka wangin Puitling film star chuan a lawyer laka thu buai a thelu zui tani. Lawyer Cohen nen interview rei ang reng tak an nei trumin Stormy chuan eng kim ka hlo to a top thlengin ka beidon ani ti in Cohen a hril nge Trump le Stormy te in zui thu hi former first lady Melania Trump in fapa Baron a hrin hnu thlakhat vela thu thang a om trana federal prosecutor ten Michael Cohen chu Stormy le playboy model Karen McDougal te hnena thuruk adar lo nana sum a pe ka wangin thu buai an siam sak zui ta bok. Cohen chu a thu buai pahnia thiam lo a chang ve ve a text pum pel nan congress a dot a soi wangin kum thum chung tang tura hremna pek ani bok ani. Remkim Optical, Zion Street, Dolis Cafe chunga mitlam har sat nei tan engtik lai point athlonin imit kan chek sak thei chia tarmit frame chi sang classic atanga tun lai ber kan nei reng boke glass quality chi sang du thlan tur kan kol reng boka power changai chi porang takin kan cha sak zung the special discount pek ne kani khovel moina le ro puina te fiale fai takai mu hi kan du thu sam ani Achal dara lunglu dollar million som ni paliman avu awangin adam reilo pha don ti rapper Lil Uzi an a soi chuak khovel milar te hian om ngai na an hrehlol lo ani bera rapper lar kum som ni paroko upa Lil Uzi hian mani mai khan achal dara tak lunglu dollar million som ni paliman zet avu tir chu offense te nena a soi chuak ta ni video clip atanga alandanin rapper Lil Uzi hian sunglass abuna achal dara tak lunglu chu vo in a captiona beauty is pain ti in ada nge ni achal dara diamond tlang dollar million som ni paliman zet chu a chuang viau na chungin a hnuwa achal lunglu awona laya tangin thi sen chuak mu ani a he video le thalak hi a hnuwa a pai bo le ti hriat ani bok a captiona kala chuak le wat lo ani chuan ka thi thei mayang ti in ada zui bok he a diamond vuwa chungchanga hian offense tam jok chu an ngai a thalo le a then te chuan la chuak le thuai tura an du thu le a hri sel na angong thei thu an soi chuak lomani Lil Uzi hi musician lar takni in Philadelphia khosa ani a hip hop le emo rap lam alar pui le bok sang ni som paruk kumatang khan mi ten an hre chowa a maya ta tu khatlat tele asama siam dan dang dai tak te awang hian hriat a hlo pha hle ni ata an ni zialan tirnan an taksa a ming nem kai tirin a hrai rui hnuwa no chi azur tir thin Queensland Brisbane a khosa Matthew James kum somthum pangami le abial nu Crystal Mary kum som ni pathuma upa te chu ninga ni liam ta khan an thil ti sual lian tham tak awangin police ten an mana police ten an chui chian na atanga an soidanin Matthew hian meichia kum som pasari le kum som ni pali in kar meiche thanem tak aru kina kol tia soya dan pelin no chi azor tir thinani macro le abial nu soyar te che dan chu thali chuang zet police ten an chui chian hnuwa ningani khan an chet na in Brisbane an man tani
an mei chekol te hi damdoi rui thei an pek baka no chi an zor tira macro an mei chia te chu ata an ni zialan tirnan an taksa property of met m ti in tatu achut kai saknga tani misual macro chu thubuai som zet siam sang ni in dan pela no chi zor sum don na akal puya wangle mi pat mei chiat na sala mei chetam tak atal o tira wangin shrem na tak pe kani tur thu Australian Police te chuan an tar langani rulem changa YouTube video asiam lain athil ti hrechiang lo tuin athat tunlai khowela chuan sum mu nan le mani in thelar nan social media kan mang tangkai ta hle maya ma se he tiang kho patangkai ni si hi mitam takin kan nun ti chiat nan le thi phanan hiala mang kanom tanuk bok abikin YouTube hi sumlak luna na thatak pakhat ni in atei peitan chuan hunrei lo te chungin mi hausadin hmuna anin hlang kai theini US Tennessee video an siam laya thil thlengero alung chiat thlak le a YouTuber papakhat Timothy Wicks kumsom niau pa chu YouTube video siama rulema chan lain ka hlum ani Urban Air Indoor Trampoline Park zandar kwale minute somni panga vela Timothy Wicks le athian te chu video siamin rulem an changa heti lai hian Timothy chuan sachan na chemte kengin mipui lam awa nai ti hriatani mipui te zinga lo om ve David kumsom ni pathum mi chuan Timothy an lema changti hrelovin asilai aphora ama inven nan alokap zuitani MNPD thu chuina tarlandanin Timothy thina hian tu ma manle thubuai siam sak an la omri lova thil thlendan kim chang chuizui mekani thu an soibok passenger in man a hlawa wangin thlo theina toileta rangkachak nuai somriat pangaman a hnuchia February ninga sang ni somni pakhat khan papakhat Dubai atanga India ram Mumbai lo ho chuan man a hlawa wangin thlo theina toilet chunga rangkachak nuai somriat pangaman hu a hnuchia ti hriat ani a Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport custom official ten hepa hi an manti TNN chuan atar langani thunei tu te soidanin he passenger hi India khwale tuidik takani thu an soya toileta rangkachak tam tham tak akalsan chan bernia lang chu manahla uwang ni berin an soibok an chui chianna heng rangkachak te hi thlo theina chhunga hna thok mi pakhatin mundanga ada son ni in an soilang nge ni he thil thleng hi atrum khatna anilowa February ni sari khan Dubai atanga lo ho passenger pakhat hne na tangin rangkachak keji khatvel borarit chenaya anman le to bok Chennai custom te soidanin he an rangkachak man hi India poisa chuan nuai som pangaman bor vela thling ti an soyani company in na thok tu mi somli hne na athlonin kar man to an pe hriat tawngin pandemic awangin khovel muntin abuaya eile inzon aharsa in mitam takin an na thona company ya an na an chan bok sumdin mun tla cheme ka wangin na thok tu tam jok chu an hlo kat sak an lani zuya a then te chu beidongin an thi pha hial bokani kha company dang anglo takin China Dezau Sandong huna company pakhat chuan sum har satna kara February nili sangni somni pakhat khan an hnuai na thok tu mi somli hne na karman to tak a thlonin an pehlau thung heng karman to tak tak company in na thok tu te hne na pek lu zong chu yon million som panga atling phani an lom zialan tirnan na thok tu mi somli te chuan kar chabi kengin in khal homai thei tura an ding tlar lai chu net is chuan an thalak a pholan sak nge ni General Manager Zian Bang soidanin thil thon pek kumtina an lo ti thin hi an du tok mai lo ti soilangin an hnuai na thok tu te hne na kum to bonus le price dang an hlan don bok ti an soyani khovel company tam tak chuan kar aya thil te tham deuh zok an hnuaya na thok tu te apetlang pui thina he company hian kumsom pathum chungin
kar zali pasari zet na thok tu te hne na alo pe diam to bokani company thil phal tak zong an ni nge ye